Halo teman-teman, hari ini kita berburu lagi. Kita kali ini mau berburu balon karakter nih teman-teman. Mau kita? Yuk. Wow, ada karakter si Little Pony ini kayaknya. Salah deng. Ini apa ya? Bukan Little Pony. Ini namanya unicorn. Kita dapat balon karakter unicorn. Kita letakin di sini dulu ya teman-teman ya, biar nggak kena angin. Lanjut, di mana lagi? Di mana kamu? Di mana? Ada si Little Pony nih. Dapat lagi nih teman-teman, balon karakter Little Pony warna pink. Kamu di sini ya. Terus kita jalan lagi nih teman-teman. Di antara bunga-bunga. Mana ya? Mana? Kamu di mana? Wow, ada merah-merah tuh. Dapat lagi nih teman-teman. Balon karakter jerapah warna merah. Kita kumpulin. Kita dapat 3 balon karakter nih teman-teman. Dapat 3 balon karakter nih teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Sampai bertemu lagi ya teman-teman. Terima kasih.